Ketheka mutegere Weru TV na ngushokirie nkatho cia mwanya muno no ntubwa kuona kanya kwatana batu kindeto cia Weru Thaa Januari cia tariki 18 mweri jwa mbere kana wenda Januari mwaka 2024 mbitwa WINNIE wa Kingero. Tukiambiriria kuma riboti ya kuma kaunti ni Embu ni ati mandaitari ba kaunti ya Embu ibekanirite kirore na thirikari ya kaunti iyo nibwo kenda bakethira besho kaira nkuine kiwitikaniria kukwi mantu yarabendekethetie yara yabatire kubwithwa na ruwa muno na yange kwithira kibwithwa mpala nibwo kenda kuthiria kuchenira chithirite chikuyiro na mathina yara ndaitari babethirite bekulukira kwa mwaka kana miaka 10 ithirite kithira nende yareo wachero thara kwithira besho kaskuru na kwithira bakiongela mathomo yo. Thirikari ya kaunti ya Embu itongoretwe ni Gavana Cecily Mbarire ni gusanirite na marigitari aria marayite miro yao nthi kumana na mathina ngurani wirari wao. Varia riu atongoria a kaunti mavorovetie ngoro ciao na gwitikira gukinyaniria mateta ma marigitari aya thiini wa mithenya minini miuku. Marigitari aya maratetaga ni undu wa kwaga matari atwithie ngathi wirari wao vari miaka 10 riu gukorwa matiravewa rutha rwa kuthie kuthoma, gukorwa engi ao mandikitwe na kandarathi wa vamwe na gukorwa magitinwa mbeca cia maroni na makaga itiratwarwa thiini wa bangi ciao. Sana mithenya iria igwitikirika ya kuruta wira ucio na ya promotions na ku advertise both internally and externally competitive posts na mithenya ni kurumirirwe na county secretary wa Embu nike ugukorwa in charge ya ku make sure implementation ya agreement ino twetikaniria muthenya omunthi ni ekika within mithenya yo twetikaniria nigetha tutikanaye gukorwa na thina bau kapere. Mathina mama monthe makoretwe makigumira marigitari aya vari miaka 10 riu na varia mari na mwirigiriro ati ni magukinya mwiso. Must say that what you are discussing, the issues of promotions, the issues of contractual engagements, the issues of postgraduate training are things that have been devailing this county for over 10 years. The things that have not been done before, the things that we never had a pen on a paper on an agreement framework. So I must commend the Embu County government for taking the initiative and giving us a plan and a framework on how they're going to implement these particular issues. Guko marigitari onthe makiura gukorwa magicoka wira na gutangikira arwaru aria mari thiini wa mathibitari ngurani thiini wa kaunti ya Embu. Tukumba kugwatanira tumantu jaja jonthe kwambiria rojo muthenya jwa rojo jaketho na ndija kiambairia ni kuthithwa kirana nditukumba kwira daktari betu ibethro bena witikio ye process yetu na kiotongeria bunde Embu County na bethro na ndikwambiria rojo ibakomba guchoka ngugine ciao jonto strike ira turombete igwetia egukinya mwisho na nande antu betu ba Embu County ibombi kuthona ndiba gwitironguge na karibeto ba Embu County ibethro bagweta mashibitari jetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tugita mbere ni ati ntuko kathomba nyuma ya keria KCSE kurekerwa na arito bengi bonekana bataithirite bakiwata Max Chobet keria weta Skoroche University nende mwarimu munene wa skuru ya Muraga Technical niwe Purity Mureithi na ithirite agekira nkoro ana bano bori ati no bethire bakibwitha kia course chanjera nibwo kenda bakethira beichio keria turone bwo Mureithi netete na mbere no tariria ati ntuko ne kainge arito baraba bwithetie course chanjera ibo bakwithira bakiona ngwe ntere mwanya mwanya. Tugo inka inyume ampumicha kegero ga secondary kia mwanka muthiru kuma mwarimu munene wa cukuru yo bundi ya Muraga Technical wandia muthambe auritie ana kuthungira kirikosi cio bundi monoro kwigua atakinya ararendaga. Exams ja form 4 ni iraumire na nitukwenda ku encourage mwana wonde ala lukite kigiro gya form 4 na ndia kuiguta kata score buria enkienda no wa choose kulotha course ya technical skills na muno kire ginkenete ni kutuika ati ana baingi betu baria barikiti skuru sofa ni bethritwe ona bakiona mawila na
kagita gaka ni bakuigwa bakenete nuntu bate haido na riu ona bare bararikirie form 4 no but take that opportunity ya ku join one of the courses we are doing. Murithia ariuga na baingi barabarutha kosino cia njara batiithagirwa bakirira nyumani nontu wawagia wa wira antu barabaingi nthiguruni bagicwaga antu bakubarutira wira cia njara. Magita mala tutulite ana baingi ona barutha courses ira bakurutha ni bakuona mawira na bagatuika bagwitethia rira bagusua mawira na batithiritwo bakiurira ntulani. Course ira nyingi ana baingi baruthaga ni jethagwa jeji ya njara jia gutuma ni jethagwa jeji ya gusuka kana njwire kana ona justima kana ona jia ubundi wa maiga na nitonete ana bau bagituika bagutetheka ona magita mama president wetu akugiriria Nteto jia housing ni lengo ile na yonene ni aguyukia vijana nikienda baomba gutuika occupied na skills tayu. Aritie Nteto inogwarira ana nkurukia 500 bara bathomerete cukuru enu bakwirigirwa gwikirwa nthumbi ita ria mbere burukire cukuru enu muthenya wa rururu. Nitwithiritwe muno tukienda antu bonde ona ana betu bamenya ona technical institutions ni jethagwa jina graduation. Nuntu magita maingi ana bara batonyaga ke university ni bo bethagwa bakionelelwe muno graduation, lakini magita maria no batonya skuru ino ja technical institute nitukwenda kuba encourage nuntu tukabaruthagira shale nitukungraduate nkirukia ana 500 na nitukwira antu bonde aturi betu na alata betu beje nikienda twina shale pamoja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Iboya Martin Mugambi no ntoboriboti utugita mbere ni ati kumania burama karika ya maingi ye kubya kiriga yetete mbere no kuyiro wa county ya Meru nendi akariba kumantere chia marinya beno bwabu puingie kumania na malinya ya nkulukia fite gana rimwe yara yethirite akenja wanteri ni antu bate kumenyekana akariba nteri nendi bethirite bakiromba thirikari kwithira ikithiatiro ntobo na ruwa muno nonto malinya yau ya wekiro wati arito muno skuru baraba kwithira bageta skuru. Uguwa iburumirite akariba marinya wandini akirwa na aribore na bayabara ne aturi bakire makaka shigi ntere uyikumani ya marinya yara yenji kirimeneke marinya yankuluki ya biti ya narimwe yara yenji buruni antubate kumenyekana kirimene yokiu kibarike geta wageshigi nande gento kira kendigaretie marinya yange yenjerwa jakera wa ifaro ibyekindene na ngangorodi anga mercury ndene bienjone antu baita into bira baitirekere baitire nte komenya ni na ntamenya ende bagwita batigabye open bata juke kanya kuthika interview is very dangerous kreana no tukajira ka gitana idia getete bore high school na bange betete marinya primary school and secondary school enjawa ni antu bakera wa baere tukwina ifaru bieki nawi ni Germany angambi kibalike getura na ifaru na ambi na mercury na ambi ne torande na nande ibyo baitaga bye na billions of money na to bakono na muno bageta wa chiding 500 banjoni ikundikeu kende ndo bibyo mabiera in billions bagairwa nkoli bau benja kali kapa kuitangoro ndichao ende batatikere batika malinya jaja kana no bekira mbao jatekeza je breed community no ntukalika muno kinya barale uyenja wali kinya ko nani ni bariku kabatate kabona kwigende kubira naja iriye bau iteni watibunene muno marinya ya ukirimeneke muno kiri arethi na kinya kiri anabani ni bantura iji kuletha wana ni takapya kulethia ikibarike kena nyakia kulethia nani baretha yana nyantu banene muntu akejira ke marinya jaja arethetie na ana barethetie akagwa kirinyene ke very deep na dangerous kiri community ana ibengana na ndia chungura mbi na te kora mono ko ikwenga chichoka mwito na ala na mbiti nae iski mono ntu antu aja kinya ng'ombe no igwana ikaorero no tu ng'ombe tima kwenye nge ala ekejirau era akogwa na nete ono nete zo burua jaja so unenya to ana tu ng'ombe to kulethia ni ana rabata na matinda yao ana bakaya kutinda ni abakagwa au pucho amwana ko kwa kaura
Kwa maana yo kwa ni mtu munene no wako ana akagitha na ationore no yenye ko ni nene na kuma ni aburi kubikuyirwa bya kiriga buru kaita muno ya kaunti na Meru antu bakiorwa na utewa na kura buru irombaro ya tori bakirimaki imarinya ya ushunkunwa bwa buru ni atongori matura na muthiene ya thikwa buru kuma kirimeneki okuwa bwetu buri acha muno no ntu atire tukuigwa shakahora uri antu bakuthikwa na marinya nae tukoria ri intention marinya ja kunja na ja tiko ja open ri muntu no aja kuthikwa no jo tukuona ndi kwina mantu ja tebu in dene county ya Meru ri amuntu akajuku akaja akathikwa ri kukaratia na ationekana kaura buru nontu marinya ja very deep na ndi to please to inogua anene atongera bate bachifu na ile manitas ibati kwa baije manda manya no jombo kalika no ndiwo ibo babati kwa be yabe to kwa kalika kinyaki thirikari no tumuranya mya to thirikari so bakayamya bate bongo bona kumbokalika bakateri mwananchi wa kawaida. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Tugita mbere ni ati kamiti ya mbunge nene yegie kuraitha mantu ya waki wa nyumba chebe ya kiwango kianthi babuithiti gikarona kariba kaunti Embu na rababa uriti otiri bakwithira bakiwa tambaru mutaratara yuno ntu yo kureta twanya tongwetu twingine nyotira nto bondi bakwithira bakiona nyumba injia cha kwithira bakiria bakiruta moni yo akariba kuma kaunti Embu muno barabe na mawathe no kebo bwingi bawite kwawa kanya kambere gaita kura nyumbai ya buratu kwirwirita ekari akuma miena ngurani ya kaunti ya Embu ni marutete mawoni mao iguru ria muvango wa gwaka nyomba cia mwingi ni thirikari nene iria igatethereria ekari aria matari na makwao gukorwa na nyomba ciao. Mawoni maria maunganitwe ni kamiti ya mbunge nene ya housing iria itongoretwe ni mumbunge Johana Ngeno kuma gicigo mbunge kia Emuru Andikir na maria magacoka kwaririrwa thiini wa mbunge ino mbere ya gutuika watho. Yale maneno ambayo nilitaja hapa itaongelelewa hata at the floor of the house because these are very important views which we cannot take for granted and we must also take them seriously. Guku ekari engi makiria avori biashara magikenagirira ni undu wa mieke mingi ya mawira maria murandi uyu uvotete kumava. Juu murandi ile kitu imetusaidia sisi kama wafanyabiashara ni ya kwamba kama ni zile materials zinatakikana huko, they are sourcing from our areas. Kama ni maneno ya watu ya jua kali ndio tunasikia tunataka wapewe kazi huko, so inainua asorasi wote kwa maneno mingi sana. Sisi tunafurahia hii kazi ya Dr. William Ruto na bila ametuinua hata vijana wetu pia. Mimi nawafurahia sana juu wakiingia kwa hiyo site wanafunzwa halafu wanapromotiwa wanakuwa mafundi na mimi nimeunga hiyo serikali sana. Wakipata kazi nyingine mradi kama hiyo pia wakipatia kazi pia. Juu tunafunza watu wengi sana kazi. Na aria engi nao mari na mwirigiro ati andu onthe magakorwa na kanya ga gutura muturire wa gitio kuona wa mundu agakorwa na nyomba mbega ya gwikaraga. Everyone deserves to live in a dignified manner. And one of the ways you can be dignified is your place of residence. So we believe every Kenyan should have a place that gives them dignity as they conduct their daily activities. Watu wanaweza kuona kama hii jambo si jambo la maana, but some years to come, Wakenya wote kuanzia wale wako chini wataweza kupata kununua ile manyumba. Kwa hivyo sisi tutaunga mkono kwa ukamilifu. Nuate wanakuri uguo aria mari na mawathe na aria maumite micii iria itari na uvoti ni maravoya gukorwa makigwa mbere ya acio engi niguo mavote kugunika wanao. That 4% of Kenyan population are persons with disability. So we are asking, when we are awarding these houses, 5% should be reserved for persons with disability. And the eligibility ya kupata hizo manyumba hapa natetea those living in slums. Maanake kuna mambo nimeona sijui under section 30 sijaelewa vizuri. Most people in the slums ukimwitisha KRA pin, I'm sure wengi hawana.
Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kathashe mwanya muno kiwe Rita Mwaniki wa Musiri na kiwe mutegeri no ntobo kwithira wetete ambere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tonekanya kunogoka nini ogeta kurayi tucokirete na Nteto nkuluki. What happens when a perfectionist and a powerhouse fall madly in love and bring their young, fun, and fabulous kids? You get a perfect blend of family and comedy. Watch Come Stay, a brand new comedy starting 11th January at 7:30 p.m. Only on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Gako atogeni na kathoshe mwanya muno no ntobo kwithira wetete ambere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tucokere na riboti yegie kithomo na arakari ya mwena aciari bara bethirite bakimbiria kithomo kia mwana omwe na rietwa Robinson Mutethia kuma primary kuma slums ya Machaka Kibirichi bakurombote thebo mwana no ntu ya kanoenka kiati ataita skuru ya secondary form 1 ore aritwa kuma ntere mwanya wa Ntheoroni ya Kenya abetete ambere na kwithira bagita skuru cia secondary muno para bathirite keria KCP amwe na boki riboti yenke yae murito omwe na rietwa Jim Kimathi nyawe na kuromba kwithira kiringa wanje kiye kithomo kiawe no ntu jayoete wichiomba na nabatere kwithira kinyawe agita skuru ya secondary. Uone udhibu kiao Robinson Mutethia kuma Machaka Kibirichi buru nyuma ya kuona kioto kiawe kiotoka ndaitari wametwa nyuma ya kithomo tweka na boy boreari mwekiri baraba tintore na Thaa ibange bashokete shukuru buruni ontubwa tori baraba twire kuwati la mwano yonkea washa kainya kangea kuwati la kithomo kiawe kinya nyuma ya kuluka borea burubu abateri takierioni KCP mwaka mudhiru. Naitwa Robinson Mutethia, nilikuwa nasomea shule ya Orinia Primary School. Nilipata max 3. Nataka kusomea St. John. Nikiona mwenye atanisaidia gavana wetu, MPs, Kadhuri Murongi, Senator. Nikiona saidizi mimi nitasoma. Na St. John Machaka yote. Kiriro kia kio kina Robinson Mutethia kuma Nterushi ya Machaka neo kio kinyao ina Jim Kimathi kuma Mitone kirwe na ari kinyawe akirombo tethio bwa kithomo. Jim Kimathi kwa nasomea Mitone Primary kapata max 312 na nataka kusomeshwa hata kesho ndio tulikuwa tunafungua lakini mama akakosa pesa kwa hivyo sikuenda.
hivyo naomba kusomeshwa. Na ni ontunyonte kithomo buruwiri girobune na buria sheri baina bukire kithomo maturene mwankatha irombarione atongoria kumila atiati iri utethia na baburu bakinyaniria kioto kio na batuika betumi burukiri ukiria mugongo. Urankomba kuromba kiri honorable ponde bara bathuri na kura kuma kiri MCA wetu Mwiriki menya wina kana machaka kagwete maxi nyingi na gakina kiroto komba gukinyandithia na ri ndikiri ndi ukwira na jumbe bonde kuma seneta kathuri na ngaba na kawira na ri ori babwe bwinde na rapore na ba bonde na bakairemia ndikubwira ona sauti nene muno ndabwira igitene ri twina thina njoni bo tutethie gitumi kenda mwana kiroto kio gya kwa daktari Obiongo kenda kiumba kuhuzura tukuromba atiri mama county uri ari ori igwa kiao kia mwana uju tukuromba atiri MP wina ari ori igwa kiao kia mwana uju na kinyate uju akikinya bara bangi bena mathina tutiuriru ibo barikane utegere nture machaka inture nene inana baba inge ikiendo komba kubarikana werikana mwana uju no tubakinya guchuitaniria na kukwata maxi wagwete na tia siasa kibakuri otethia ibaramangi kinya baina kainya maturene na ntuba wendi boboya ukumela atia kinya boburumo kaini ontu ya shari maturene ibare mimirio ye yana bao buru kya kugana nde mtu wendi boboya ka ibantethia na bakaba bathome na nditango cha kode na ntonguo nditango gecha miunda na kinya cha mezengo ndona imbetaka na mbete ingera ya gotiga raika ngaite tikalema ni nyaza nkareta mutaya ninkora muiko karona ntunde kuruka nyomba ndatirima baruge mwana ozo renja thaizi nkaigwa botho kuna nkaigwa nkoro kwete konganero nkaigwa tu nyako tinda kurura na njira burunge twagaira mwana okwo otethio kwa una ndiromba atiri kuri antu babe ingi kinya beno otethio para bomba otethia mwana oju tika kinya ma MP tika kinya mama wetu county kinyate bagwaki baba ingi bara bathikirite TV eje ya Weru na bara bakona kiriro kia mwana uju reke ni bwigwe kia bwina araburi ikenda bukomba otethia mwana uju. Weru TV kumaburi mbita wake uvin Kimathi Kathoshe mwanya muno kiwe Kelvin Kimathi kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia Nteto chia Weru Thaa mwanja ntukierwari gakwendera kaita kia na ntukwenjia yo URETERI mupyo murungu mwene nyambito WINNIE wa Kenyero.